Honorable Chief Minister of Goa, Pramod Sawant, he'll inaugurate the championship. Sports Minister, Honorable Mr. Govind Gowde, he'll be present. Then all the director, sports secretary, they will come and go. So many VIPs will be visiting for 13, 14, 15 for the opening ceremony, medal distribution ceremony. First time in India. Taekwondo Olympic sports आणि फर्स्ट टाइम इन इंडिया गोंयांत जे नॅशनल जाता ओपन नॅशनल ती नॅशनल लायव्ह स्पोर्ट्स चॅनलाचेर प्रसार भारती DD स्पोर्ट्साचेर सकाळपासून सांज पर्यंत 14-15 2 दीस लायव्ह जाता आणि जवळ जवळ ह्या चॅम्पियनशिपीक अराउंड 900 to 1000 participants will participate from all over the country, from all the states. For organizing this championship, the main purpose is that every nationals which are held by the federation, the Goa team participates for that. They can compete with the other children and they can see how they are playing and they can develop themselves and they can energize themselves. So purpose of this competition is to nurture the budding talent from the bottom. जेणेन ही इनिशिएटिव्ह घेतलेली आहा ऑल इंडिया चॅम्पियनशीप फोर्थ ऑल इंडिया चॅम्पियनशीप टायकोंडो घडोवपाची आणि जसे आमचे राजूबाईन म्हटले फर्स्ट इन गोवा जे लायव्ह टॅलिकास्ट आमकां करूंक गावतले DD स्पोर्ट्साचेर बारीक इव्हेंट न्हू व्हडलो मेजर इव्हेंट हो करपाक आमकां खूब त्रास जाल्लो आसा पूण आमी हार मानूंक ना हे जे आमचे माणकुले भुरगे गोवन स्पोर्ट लवर टायकोंडो लवर प्लस जे आउटसायडर जे पार्टिसिपंट येतात तांकां प्रोत्साहन करपाक तुमी सगळ्यांनी ह्या टोर्नामेंटाक जॉईन जावपाचें. थँक्यू.